Egypt lengpa Tutankhamun kitipa hlan sunga kimudo nei lego sanadang ka hola ahin vanoya koimana mu kha lole ahet kha lo hil song zat khat lengpa hi aki oji sunga ki koi khat amudo winahi hichi song neu cha he tuni chanin koiman chitabang adang anamu khapun ipi song hamti jong ahedo nai pu winahi hichi song hi ipi song momong hi a ipidinga lengpa hi sunga hi ki koi hamti hi he do na dingin song lama thipna nei mi tampi mun chom choma konin ahung ovin a khol jingun ahi hichi song zat ho hi tua e hon imu jingu song zat ho to aki hi he jingin ahi avel in mangcha ki gen YouTube channel a konin na bon chawin ka hin lem ki dwen he Ezima Pyramid of Giza akun 650 km vel a gamla limestone ngen namun la Valley of the King kiti namuna hi masang lai pe a Egypt lengte ho cha thi tingula hechimuna hi alhan khu ding asimuwa ane ego izan ham khat to anavui tha jiu he hechimuna nei lago manu ta ta ki vui tha ho he mi abang chun achiwin aga ki gu do jiwin he ahin la ichi hol achun tunia isai dingo lengpa Tutankhamun kitipa ama hlan hu sung hi tuni chanin imacha aki gu do nai pun aki koi bang in hoi ta in om na lain a hi Ichilengpa Tutankhamun hin 1332 BC apana 1323 BC ki kasung ki kasung vel hi Egypt gamwai ana hom hi hitia chu lengpa Tutankhamun hi athi phat a athilong chu thikong hoi ta asimuwa asunga chu akoiwa ane ego izat ham khat to alhan hu sunga anavuyu a hi hichi a nei lego sanadang ka akoi khom ho chu tu lai khang kolgil na nei hon ahin mu do wa kun athu hung ki thang a wan noya kolgil na nei mi tampin ahung vet jing o he lengpa Tutankhamun hlan hu sunga thilman luta ta tampi amu hola chun adang ho sanga lamdang mama sung yellow color a engkhat lengpa hi a kibe khat amu do win a hi echi sung hi wan noya sung dang ho to kipang lo hel khat a hi scientist le holgil na nei mi stone expert izan ham khat ki thuin ichi sung hi tam ta ve khul na nei ta win ahin la ichi sung chung chang ahin adi ta imacha khul do het do ahinai pu na hi vanoi pumpi a gemstone ho hi azat zaniwal kimudo a ki he do ahitan ahin la lengpa Tutankhamun hlan hu sunga kimu ichi sung hi leisit a kimu gemstone chi zaniwal ho to hin akibang pun azat chum hle na hi amuna ummi hon ata santanun lengpa Tutankhamun hlan hu akimu song hi pathin ten asimu hidin jong ata sanun a hilo jong le planet danga kun kimu jong hidingin ata sanun a hi song lama thipna nei le holgil na nei hon phat tampi sulunin lab testing abol jingun a hin la adi ta ima a hol do zo povin a hi a hin la hichi song a hi tia yelo hi thi glass zo hin te tin aphong do na hi aji chu hichi thilahin glass property azawe ativin hi volcano akon hung do lava ho hi gangta a adapla ailo le tuila a hla kha a hi le glass bangin aumin glass property anezin hi hichi lava ho ma chu tuila a hla luda hi le hichi lava chu crystal glass asu jin hi hizong le hichi song wang hi lava akon ki sim do lo a hi dan le lab testing ho akona jong lava akon ki sim do lo a hi dan ahedo kinun hi abanin lab testing abol zom kit nawa konin hichi song hi 1800 degree celsius a ki susa a ki sim hiding a hi ativin a hi volcano akon hungdo lava wang hi 1100 degree celsius bo sa a hi ahile to akon kum sangthum sangli masang lampi a hichita bang song hi itilam dola ancient Egyptian mi ho chun ananei thei hidiu ham archaeologist stone expert hole scientist ho kithu khomin khulgilna aban anei zom jingun lab testing aban abol zom jingun ahin la ipimong mong hiding hamti akhol do zolo jeun hichi sung hi thilkidang ta khanin aum do ta na hi kum aza ache zo nungin hichi thilkidang ta sung hi ipi hamti chu ahin hedo pan tawen a hi Africa a Sahara desert hi 92 lakh square kilometer a len ahin Africa continent sa alam kaya a hi hichi desert hi gamphabeb Algeria Mauritania Mali Niger Tunisia Libya Sudan le Egypt ti ho hin aum ko la hi Egypt a Cairo kitimun a museum azong hin lengpa Tutankhamun hlan kho a ki mu thille lo tampi a koyun a hi hichi museum a kun
kilometer sang khat bela gamla dizat la hin ipisung ham hoya kun hung kun ham ti het the hilo glass tabang bang sung tampi au me ti hi ezi mi hon ahin mudo kinun hi hichi akon chun stone expert tampi hichimuna hin ahung panta wen hi hichi song namun hi masanga chu koima ana umlo ana chi kha lo naw mun kha hi hichimuna song ho chu researcher hon lab testing abol nawa kon chun lengpa tutan khamun hlan kho a song to chun akibang che ti a hedo ta wen hi hea kon chun hilai mun chu desert glass tin amin sa ta wen hi a hi le Egypt Museum a kon kilometer sang khat wala gamla ni thum le zan thum hulti a ki zot muna hi hichi sung ho hi iti a hidem amun jong hi nel dila jing hinalai a iti ki pu lut kha hidem ti hi a hi aji chu hichi tui khanglin bangal lin nel dila hi mihim ti ta lo salanga thinglegu khat jeng cha jong lo hi hichi nel dila le nel di chung ho chun sung ho chu mu thein au mun hi holgil na nei mi hon jong hichimun achun achivin amuna aga khulna wachun ata sandan win hichimun hi kumso ta masanga chu mei ka na kon hichi sung ho hi kisim do hedingin ata sanun hi ipiti kisim a iti ana mong ham ti chin ta het do thei hi jong le lengpa tutan khamun hlan kho a ki mu sung to kibang na ho chu a hedo thei ta win hi ei ho ta sandana abai pena ki sele eji song ho chu pathin sim ahin pathinin akoi hi ti jing chu alampi sunahi ahin la scientist atam zo hi pathin ta san lo hi je man lo po jong thupi ta ta in a khol ji win hi ahin la heji song la akidang ta khat cho hi le hichimuna gachi researcher ho chun heji song ho chu ahin la modern lab testing abol na wahin leisin a kimulo particles izan ham khat azaw amudo win hi chuke hilo in hichi sung ho hi kum krol thum walam ana hitading a hi tin jong a khol do na hi hije chun scientist le kholgil na nei mi hon kum asang masanga chu leisit a asteroid hi a he akona chu su do heding in ata san na hi hichi asteroid ho satdan hi nisa satdan to kibang zo leu ding in akisei na hi ahin la datma ta khat chu hichimuna hin asteroid hi nanung imacha akimudo kit pun hi lengpa tutan khamun hlan kho a ki mu song hi thilkidang khanin aum jing tan hi ji chun scientist mineralogist le researcher hole stone expert tampi le meteoroid expert tampi ki gom khomin a khol phakit tawin heti chun kumso ta zo hin scientist le geologist expert Dr. Farouk Elbas ki tipa hin hoita in hichi song ki munamun hi ahin khol gilin a hi hichi a aman ahin mudo khat cha hile hichi glass tabang song na glass desert akun kilometer zakhat vel agam hla mun khat ahin phat khat laya meteoroid anahi na mun khat ahin mudo ina hi geologist khat ahin zalin hi akun a het do thei cha hile hichi desert mun hi masanga chu gamanglin ta thingle godim set anakia na mun hi te dingin ata sanin a hi thingle go keu hilo a badunglin ta le leklin ta jong anu dingin ata sanin a hi aji chu hichi sung ho hi kum krol thum masanga ana a hi ta aji chun hitia asteroid anahi a atui sata ta ho chu tui wala a hi hla a chu silicas glass hi ahin sim do a hitia hi su do heding a hi ati na hi holgil na nei mi hon hichi song hi kum zakhat walam ahin kholu ahitan hichi song ho hi desert glass or pure silica glass tin akhe na hi hichi glass ho hi Africa desert hilo mundang himhima akimu pu na hi hichi glass amudo hola a alin pen le agi pen chu 26 kg in agi zawin a hi tuni chanin jong hichi mun hi scientist le holgil na nei mi hon tanglo hilin a khol jing na layun a hi Yuni video adingin hi chan che hin tin viewers on lung si ten video like le share dengan hai po tin video kiting leki mukit dingin ka hin tim su keve na bon chawen no mun lang mangpha